Pozdrav svima, novi glas za mobilne telefone. Ova prezentacija je snimljena na Nokinom modelu N97, a u nastavku prezentacije možete da poslušate kako to zvuči Mobis na makedonskom jeziku. Prezentacija, tekste, servis telefonskih informacija, tekste, Agencija INSERT, tekste, Mobis na makedonskom, tekste. Enter. Ve pozdravu vam svite. Se vikam Mobis, a prekarotli epis. Takavo idina može da me narekuvate. Mobis je nov glas za mobilni telefoni. Može da se instalira na site telefoni na koji se instalira Talks Premium. Ako na svoj mobilen telefon koristite Mobis, gdje možete da čitate knjige, da surfate po internet, da prakljate i da primate e-mailovi, da napravite baza sobove gdje iljani knjigi što gdje vi bilat dostupni vo sekoj moment i uštemno u nešto. Koga putujete, šetate, se vozite ili se zanimavate so nekoja druga rabota, možete da čitate tekstovi, vesnici, knjige ili ako se školujete da gi preslušavate lekcije. Vaša baterija vo mobilni od telefon gdje traje mnogo, videk je proces od načitanje tekstovi so koristenje na pisne troši mnogo energija. Prezinata na čitanje možete da prisposobuvate po svoja želba. Ova je sigurno najprezata sinteza što možete, ja koristat slepite i slabovidite lica, videk i raboti na eloquence tehnologijata. Programerite na Agencija INSERT vi ovozmožile da nabavite programata za mobilnite telefoni po povoljna cena. Programata može da se nabavi od dve verziji. Light verzija čija cena za jedna licenca je 50 evra i premium licenca čija cena za jedna licenca je 100 evra. Licenca da može da se koristi samo na jedan mobilen telefon. Instalacija da je mnogo jednostavna. Bis se instalira samo so jedan klik na vaši odsmetač. Sega čujte kako gi izgovara mutmite, brojkite i interpunkcijskite znaci. A, B, V, G, T, J, E, Ž, Z, T, I, J, G, L, J, M, N, J, O, P, R, S, T, J, U, F, H, Č, 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 dvojno V, X, Y, I, Vaka gi izgovara brojkite. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 50, 80, 100, 178, 546, 347, 1895, 2045, in. Poslušajte kako izgovaram nekoj interpunkcijski znaci. Točka, zapirka, prašalnik, izvičnik, dve točki, in. Eve nekoliko informaciji za agencijata. Agencija INSERT od Sarajevo je specijalizirana agencija za razvoj na softver za slepi korisnici na smetačot i na drugi informatički uslugi. Agencija je osnovana na slepite da im i napravi dostupni smetačot, mobilni od telefon i drugi digitalni uredi. Poradi relativno mali od broj slepi korisnici na vakvite uredi reći si i da ne je možna komercijalizacija na specifičnite programi za ova populacija. Mnogo skapata izrabotka na ove proizvodi i nemožnosta na zainteresirani korisnici da im se prodane po cena koja može da gi pokrije trošoci te zanimnata izrabotka sozdadena je situacija reći si da nemame nikakvi softveri za slepite korisnici na ove prostori bilek i golemite programerski agenciji ne zakata se zanimavaco ova problematika. Poradi ove pričini i poradi faktor teka slepite lica najdobro zna što im je potrebno, slepite informatičari autogentra od Sarajevo i Dragan Miljončik od Nišća registrirale Agencija INSERT. Mislim mobilnite telefoni je ušte jedan vonizata specijalizirani softveri na ova agencija. Vo produženje poslušajte kako čitam knjiga. Gdje čujete jedna balada od delo od knjiga da makedonski narodni baladi podgotvena od Kiril Penušlijski. Kaj se čulo vidjelo? Petka na načartak sedeše, somajka i se karaše. Morimajko veščica i predavnica. Kaj se čulo je vidjelo, majka kjerka da poturči. Molči, kjerko, ne plači, ja ti mislim dobro to. Zašto da ne se poturčiš, bogatan kada vidiš, bogat kjerko da zemiš, bogat su 10 čiflici. Molči, majko, ne veli takvi zborovi. Pusti da ostanak čiflicite, koga je turčin bez vera. Už će zborod ne doreče, vtazale 10 segmeni. Segmenite vigna, provigna. Kada je babo petkana, abertajit kaže me. Odselim vek sme prateli, večera da gotvite, pegod ja idit na gosti. Velika veli, govori. Slušajte, more segmeni.
Večerata mu je gotova. Ujutrom neka dojde. Dogaj petka na izleze. Pegajte od toga, sejmeni, ojte na pegot, kažite, da ne dojde, oti go nekljam. Turčin vaš jas ne zemam, verata ne sija menam. Sejmenite si otiroa, na selim pegu kaža. Selim mnogo se nalodi, so mnogo Turci otide. Eto petka na ivire, od penđere se frli. Tipka 1 opciji. Tipka 2 nazad.